mi andine wono man gandaɓe ɓeɗan ɗo ko Cheikh Salman e fewno ɓe ɗoni amiru meɗen en dendaga Cheikh Salman France haray way sono soɓe samiru ɓe on Cheikh Salman a waɗi ɗum no feƴƴi ɓeɗo kanko ni amiru dawa on e lettera Bafoucha alaji Mahmoud joɗoɓe Angleterre ko nandi ko France ɗo ɓeɗo Cheikh Salman hayno amiru dawa won achab ko Angleterre woni kamɓe kadi seeni fiɓe wawa tawdede leyɗonde men e Bakina si ɗum ɗo feƴƴi mi fuɗɗorede ñamko an won ɗo ɗino an ɗon kadi ko ammir duɗal meɗen ngal France kamɓe dariɓe diina akidel France woni Cheikh Amadou an alaji Abdoulahi hafidahullah wala aw ala teddunamo yo so ɓeɗi tenni woodi noon mawɓe ɗeɓɓe halifa meɗen ko nder lagine enen dendagal guine alaji ɗum sanki ba eɗon geni ko ɓuri min ɗum inen ɗoɗanga belge ɗo ala ɗum waɗi ɗorima ko amen meɗen so ɗum ɗo feƴƴi musidɓe ala ko amen meɗen o amen belge o woni ko jooɗi moɓɓoɓe ala to allah yaɓe ɗuɗɗi e jalla am haala so ɓen ɗo feƴƴi ko ɓeɗo woni oustade meɗen o chef meɗen alaji Souleymane Kolo Diallo ane tede alaji Souleymane oustade Souleymane Kolo hafidahullahu wa aw hay ko ɗeɗo gue gawno min ɓosto moɗon moafino on dawonde belge ɗo woni maji ɓuuye Diallo haɗa ɓe fof min ni on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haɗa jonde nen ɓe hinafusi ko ɓuuri kon ko entendre en sehude gandaɗe en alqur'an udditire jonde men ɗe jonde udditade jangde alqur'an deftere amin tan ko hay Abdoulaye tabalede sakata o heblo ko arabe kam aw haray Cheikh Oumar Bari min totti on seene wonɓe kalimat seeɗa inchallah aywa on tak ina wawi kono ɗiƴama
amir da'wa lero ko fu alaji mahmud non min akko min ga tawti e badano kadi e canti tangal fu kala ko wawi wude yande may canti tangal fu ɗuɗuɗi goɗɗi ɗin ko franda goɗɗi ɗin ko walli aray e nder franda on gaari ɓe mari ams ko wonnen ɗo mari ono wiyete gam mari cotre mari nehelen mari hasel ɓe rokontori e nder ono wiyete plante nder wallani on aray ɓe mari liège ɓe mari verbier ɓe mari charleroi ɓe mari verbier ɓe mari kadi jomi ɗal hesal e ɗon nami kamɓe jeeɗiɗaani ɓe ndesdanti ɗon ɗo aray ɓeɗo fof no weltanaki ɗolna no duwana ameɗe aray ɓe weltano kadi jama envers no surtout sukaaɓe wonɓe tinnade ɗin dina kan yara yeeso no nokkude ɗo mo anndi goɗɗo fooli woto so wallama aray sukaaɓen ɗo ɓe weltana ɓe duwana yo allah mo nawirani dina kan yeeso ɓuri aray waɗani juuti kora ɗo aray kono ɗowno taala andinde aray aqulu qawli hada wa astahfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina wa wazana ku jana wa alaykum. Aray ko sikko to ko de ko ko mo ne ne wal rubi no bay ma ngene bari kudi hange ko hange ko way ma ko wala aray ko jokka amir me hange ko ngel ko mi amir ko wa mi se sanna ko ko la ne ne dal won ko len ko def aray ko to ko tak inshallah ko kalma ko yo ne mo ko ne ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك سبحانه وتعالى ومن نظر بومي أن بيكر ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبي على الروح يمكن حاتم على مسلمين دور Feutinao Samina Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alayhi ta'ala subhanahu wa ta'ala kumi ni ya do. Alayhi ta'ala kita Belgique fu. Alayhi ta'ala subhanahu wa ta'ala mau ni Belgique do. Wala tuna na ibada kumukina patana kumukina patana Kenya Medina. Alayhi ta'ala Muslim Belgique fu. Salmina sukaɓe Belgique ɗo no amir ahmad ɓurmin noon alhamdulillah rabbil alamin allah ka moƴƴere makko ko Belgique ɗo woni koye ñoddude Europe o woni ko forma aray hande si ƴettiyaya as-sabiquna al-awwalun aray ɓe mari ɗo nokkeji ɗiɗi bangeji ɗiɗi ko tawata ko as-sabiqun aray Belgique ɗo ko ɗo hara alhamdulillah rabbil alamin ko ɗo fuɗɗi fi ñoddude Europe o alhamdulillah hande kadi ɓe wonɓe ceernoɓe men Cheikh Souleymane Saly Dogoran aray ɓe ƴeeya e tawata ɗon tawaɓe ɗon lakne toon ina sabiqe kamɓe woni adi jeeyaɓe adiɓe men dogande fi kadina dogande fi no sunnanallah sallah sallam no yimira kadi meɗe kadi no meɗe aray ɓen adiɓe ɗo ɗiɗono alhamdulillah hande ɓe toɓɓitire maɓɓe ɗo en toon Allah subhanahu wa ta'ala e wulɓe ɓe fof enen ɗo fof yadi adiɓe ɓen kamen dina makko adiɓe tinnaɗo ɓen kamen dina makko yoɓa joti ko ɓen ɗo yoɓete aray ɗe mannetina jamama ko musidal meɗen ngal ñallude Europe o yimɓene holliri noon ko guure ɗe woni union aray ko guure ɗe heɓiri doole mo ko noon union mo heɓirta doole union o wawata heɓude doole so tawi woni duuɗe ɗen ɗe laggi ɗum waɗi haare ma ɗin ɗon ɗiɗino nokkeji ɗin ɗiɗino woda no sembiniri ɓe nokkeji ɗin ɗiɗino fiyo fof heɓu doole ɗum ɓe men tawaji ɗen ko cewɓe fewɗo ɗo wallidiren fiino ɓe sembira ɗum ɓe men tawaji ɗen ɓe sembi wallidiren fiino ɓe ñiiɗira si ɗinɗo ɗiɗi hiɓɓodiri on tuma union o kañum kadi heɓa doole fiyen heɓu nisan juɓɓude woodi ɗay Allah waɗi ko nder continent goto Allah subhanahu wa taala won ko woni woɗude fewɗo aray ko anden timgol ɗum noon o programme ko alhamdulillah rabbil alamin cheikh ɓe fuɗɗori ha place ɗo programme o ñoddude o inchallah joɓɓuɗi no waɗa fi
fiiyode hewde remtude meɗen en fof ɗum ɗo kadi koko jokketen si Allah subhanahu wa taala ɗumni maɓɓe fiino dude meɗen ɗen nodditiren karmokoɓe men annduɓe en nden ɓay musidal meɗen ngal piijigol ko tokka nden diina ko annduɗoma on kon ɗo wawtama yewtude ko faamata alhamdulillah nde maragal karmokoɓe ga kono alhamdulillah nde mari karmokoɓe ka meɗen en sakkina ɗum ɗo fiino karmokoɓe meɗen e kewtira inchallah ka meɗen ga fuɗɗoɗa aray gangal joni ko haalande weltanodema fof nodda ko ɗumoɗan ɗo eɗe ganditina wonde mayde mari noddama ɗum ko nokkeli ɗo kadi e teeɗe Belgique ha France hange Espagne aray ɗema fof hange Allemagne ɗema fof ko ramanota ɗum aray ɓe tanke jamama pour Allah subhanahu wa taala waddake o leyɗelde meɗen ɗo pour que Allah subhanahu wa taala waɗa en jaɓi cheikh oje totali ɗo ko ala aleyhi sinistre قولا فيتبعون احسنه بارك الله فيكم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين وبارك جزاكم الله خيرا هذه لكم ان شاء الله مؤمنين وجزاكم الله ان شاء الله Farko, ko heɓi ɗum Moussa Souleymane ko wawama e anndaɓe nde e darde ɗo ɗi ka addina ɗo
ɗum o maariti ɗo wonde wa 1958 ɓe ɗiɗina e yorgo daragaɓe ko ceerno Moussa Mahi haray ɓawa ɓe arno ɓe woni Conakry seeɗa ɓe yilti kadi ka meɗen baaɓe maɓɓe kadi ha hin fuɗɗi ɓe ɗon firante alqur'ana ɗo woore inɓe kadi fiyayehu ka faaɓaɓe nde Libéria haray ko a obligé janngol dendagal defte malikiya jangdenan ɗen ceerno Saye ɗon on ɗi heɓa qa'idaji ɗin e asasiyaji ɗin fof si tawi mi yandanama min mbawama hoora fiyawɗo ɗum shukran jazakumullahu khairan awa haray on tuma noon so waɗi en ɗon defte ko yaawi ɓe seeni Libéria ɓe jangi toon ɓe fuɗɗi ɗum janngugo kamɓe ɗo ahmad ba amir ɓeɗon ɗo kamɓe janggiɗi ka l'école ɗon ha allah wona ɗo waɗi keɗon waɗi ɓe artiragine ɓe hooti ɗo ɗo Sénégal ɗon no duɗɗiɗi si ɓe seeni Madinatul Munawwara ɓe waɗi test ɗon ɓe ƴetta ɓe jangi kadi ɗon ɓe gañi Madinatul Munawwara ɗi duuɗi ɗon fof kamɓe docteur on fof ɓe jangi ɗum ɗon wonto docteur en gayni docteur Amadou en ko watta docteur en pemre ɓe woni ɗon awa si tawi ɓe seenti lagine e nder hen ɓe ɗum anndi ɓe e nder ɗon ko ɗon lagine ɓe seenti kadi ɓeɗe ɓe ɗi kooloma ɗen ɓe fof ɓe to majje ara mi alani ɗo ɗum waɗani ko min capanɗe e ɓe lumti ɗum ɓe avancera on fiiñu taw hay gonde men ɗen ɓe fof feyta ɓe wawa himɓe e nder ɗum ɗon ɗum ɗum ara ɗum ɓe wettiɓe ɗum ɗum inchallah on ɗum 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 en ara yitte muɗum ara ko duwaji ɗum ɗum senti ɗon duwanaka ɗum ɓefna ko tuuri on fof ɓeti on kala ka wawa ɗanoɓe o enen leydi fiini tawɓe taw bayara tenduɗo iyaɓe nden ganda ɗuɗal nden siko organisante ko jam Allah kisima ko mama ema ko joɗum ɗon on fof alayhi wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh alayhi salamane wakti mama sottuɗo fata muskila بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عمر قلوب المتقين بتقواه وجعلها سبيل النجاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسجد جبل أتردم وهيهان بكم yettugol nemin ɗon kanko subhanahu wa ta'ala miide yettore nden fuu tabitani allahu o wurnitirɗo ɗerɗe huloɓe allah ɓen hulugol o waɗi kulol allah ngol laawol daɗal ngal jomirawo subhanahu wa ta'ala no handiti e yettede ma hiya l'illa ay asbab ko honɗum woni sabu on bi annahu huwa almun'imu yastahiqu bilhamdi washukur addorde ɗum ko kanko
ala istiqta wanda rewte wo ala e gonga siwana kanko subhanahu wa ta'ala don kadi o maraka fi la sharika ani non khaliq yastahiqu bil ibada tabulo ni muhammad ni mo juddi ni mo futti ere kanko wi wondema allah on wondi e den ولوبهم ابن جدي مؤمن هذه المعية ليست معية الفكاك والمكان بل هي معية العون والتأمين تبي أن نوندي كما هو التوحيد من تماكي وندما ngal wondigal wona wondigal memondirgol wona wondigal hina wondigal kadi joɗagol nokkugol ina ko wondigal sembingol kañum e banda أنا من السيد وكذي وأن النبي جميل محمد صلى الله عليه وسلم كجيا الله كنيرا الله وكان دوني إمام هو الله ينتظر الله ونجوب لسنا يدو أورو نلا كتير يدو بينور ما بينهم بفقة ما بينهم في جدول الصحابة المقبل جئت بين كذلك أرجاء تنتمر وهي برضه كلهم أمناء وكلهم حدود الطيبين الطاهرين هاي لا بكيف هاي نترى يا الله بسم الله بسم يدوني له هانيان الله ينو أثبت قارن يؤبقى وني يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء باول نسميهم سمينا الإسلام هو ندعو أنا وكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يميلي hore an miyamiri on ma miyamiri on jiyaɓe allah miyamiri hoore an hulugol allah mawɗo haray allah towɗo o wi ehe mo wonon gonɗin nidaɓu rabbani o yuuɗe allah no o joggiri huɗirede noon wota mayɗi si wona hara ko on jebbi فموضوع لقائنا في هذه الأنسية المباركة وفي هذا المكان المبارك بمشيئة الله سيدور حول التقوى وأثرها في قلب المسلم. هاي موضوع مجبر ميل جدهم أو كيكي ولا تبارك ende nokkuure laaɓnde wayɗi min buyutillah waɗande barki ko kulol allahu ngol e batte kulol ngol e ɓernde gomɗingo ma ɓernde jurɗo on ayyuhal muslimun ko onon yo jurɗo إن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالتقوى الله جل يميل بما قبل ببن هلوك الله وأوصى بها الأولين والآخرين ووصيتم أدنوا ببن سكتي ببن فقال جل في علاه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله
هذه وصية الأولين والآخرين بنص الآية. أوروية وصية لنوبة سكتي ودين وصية كبير وكابل تكأتي ومن أمة محمدية أولم قد مفتن العالمين وانتم أن يتقوا. وذكرها أي التقوى الذي ينتج في كل الله في كتابه كذلك تفتل كتب في آيات كثيرة آية جدود دلالة على فضلها وشرفها كتنين وندما إدو كل الله اتدل كل الله وجعلها ميزانا للتفاضل بين العباد في الدنيا والآخرة. اللهم ولي كل الله وكم ولوني تيسيرك ونند قرد ومول حق يا بنكاتنا لك الآخرة. فقال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Jadi kurkecet bide modon onong tagore ni fu kaala ayin damba ko kurdo hurde Allah atqakum di panggali fu tafdil ko kurdo hurde modon Allah wana jantu goldan wana juga berjauh, wana juga bergelar hadi fadail wa mazaya. Walakin kono hakikan ukur di Allah ukur di dekat. Innani karamakum engkali at-taqwa hiya mizan lit-tafadul baina al-ibad fi dunya wal akhirah. Fa-taqwa كلمة جامعة مانعة كل الله والكوكومول أو تقول مؤجرين هذه بني الناس والكندر هبوتون تعني قمبول كفاندي أن تجعل بينك وبين ما حرم الله حاجبا أو حاجزا. قل أنت يا الله يا عبد الله دوات hakkunde ma e hakkunde ko Allah harmini kon heedode ma ɗum wirngal wa an tamtathila awamira ende joɗitotoɗa yamiroje Allah wa tajtaniba nawahiya woɗɗitoɗa haɗoje makko ɗen wa hiya ay attaqwa تشمل كل ما جاء به الإسلام من عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق. هاي ولو كنقول هنقول مفتاح قالوا الإسلام مد إمود فيندن إدوانغال إقولون ديرانغال إجيبون كندو موكو ديري آية نهي سورة البقرة. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أي في قولهم لا إله إلا الله وأولئك هم المتقون. هاي هو آية انتنيدو أجيدا نوغا ونريد
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين untuk akidah. Intinya kami ini pada tertib mengaji sekali tabayun pada saya tertib ayat wa ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini wa aqama as-salata wa ata az-zakata. Untuk ibadah. Kono wa muamalah Allah Subhanahu wa ta'ala wal mufuna bi ahdin idza ahad umi wa khuluq al khuluq wa atal ma la hubbi ukul kujib sifatun yani au khuluqun hamidun wa sifatun hamida ma anna al khuluq aidan sifatun dhamima wa atal ma la hubbi dari al-qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilin wa kunnuka ditoko ilayya sadon was-sabirin fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina al-ba's untuk khuluq okubal kujib munya bal kujib harai onom allai harai teto poteto ni bombu be أولئك الذين صدقوا في قولهم لا إله إلا الله وأولئك هم المتقون وبيدو كدوا نلو بأهل نلو نلب كلامنا في هذه الجلسة وأولئك هم المتقون عباد الله إن أصل التقوى تبدين بالله نسد كل الأمر أن يجعل العبد ونوانا تجيان بينه وبين الله تعالى وقاية تقيه من عذابه وغضبه وسخطه فلجيان الله ولا تحق لمكو يا الله ودندق دندوجو ma dandande nde no dandamo immorde e ɗette allahu e tikkere makko nden e mone makko on wa dalik waɗgol mo noon ko dandata ɗon no naade ɗuɗo waɗa kuuru waɗa wayaji dow ɗon ko bi fiili taati wa ijtinabi lmaasi wa tarki lmuharramat hadi hiya wiqaya kone gollugol ɗoftareji ɗin woɗɗito geddi ɗin e accugol harmuɗi ɗin wattiqai subhat e rentagol e jiɓayeji ɗin qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqi lmaharima takun abada nnas أي أكثر الناس إبادة رنتو يهارم إلي ولكم كسان لمن لا تدع قرين من فوق وسيم عابد الناس أي أكثر الناس إبادة وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعلمه kala renti ɗo e jiiɓayeeji ɗi jiiɓiiɗi ɗin tawi annda ko on ɗon hoore ɗinde annda ɗum ɗo ko on mbiyo ñaamude on ɗo dageeɗi aray kala rentiiɗo e ɗin ɗon aray o dandi diina makko kam e damde makko ɗen ɗum woni teddugal makko wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah oɗo kadi وكان خليفة الخامسة ومن ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فإن كان مع ذلك عمل
فهو خير إلى خير. عمر بن عبد العزيز قال لا تأكلوا الأمر درب الجمة جولا إهور والنيالورما نافي يعني دقيقة يبي قيام الليل كدأب الصالحين من صام يوما لله بعد الله وجهه بذلك اليوم 70 خريفا. الخريف لا يتعدد في السنة. هاي dengan dibiama khalifa هاي ko set di wana tayde di tanda di mana fi 70 khalifa ay ko 70 ama konon haray ejinde ni ko akunde horu gol edala gol jamma jula yani di do ni wongi di ida wong sa wongi ko niya mana odano hara ulmat. Jadi kono pangwa Umar bin Abdul Aziz yoi kono koni Quran Allah bon otot tu gol wala hude ko Allah mon fardi kon go e attu gol hude ko Allah harmoni kon tigi jadi dadi ke wondi e dido tigi golle ay fundon ko moƴƴere faade moƴƴere fattaqwa تهذب النفوس وتقوم الأخلاق تثبت سلوك المسلم على منهج الشريعة السمحة. كل الأمر نيا يوم كيجي سندناي جيكو جدي ماتي ناي جيكو جدي تبنتناي نيدي جردون على ماذا؟ على منهج الشريعة السمحة. الدولة والشريعة نيلو سفادي تلنوغاي تتي نطو كرمكو بمي سيقوت ريئي هورمو يقول ريئي سفادي هذا يهدي خصلة من التقوى سجميل جديدو nogai etati hai nokko yalo anu kambara maraje kunika pula Allah sio hiyo wale mako elifu baramandi fadlullah wa qadim nuayo ko ligo fo tijaligo kulo Allah ngoni ungi mako tidi niji kumako tapi dini dia dimakul di kedua syariah niridon fala tarahu illa khaifan min Allah rajian rahmatahu. Hari ayatamu kanko nekon siwana atawaidimu muni Allah go rajian rahmatahu ko ojor ti do yurme de Allah den ini muniban ilai وتوب بربي فادي الله جد أمينا والميلو بقول نبي المكو كي بندقال كبير كلا كذا تتاي كونيتو أمين جوري صادقا أي في قوله سيما يوتدت أتوا يبقوني إكو يوتدت Jego muhafidhan ala salatihi fi awqatiha. Jego nimo reni edo julda makonden ewa utuji maire on haiti nunada noko ka julda den noddi nande don. Jadi muaddiyan li zakati mali ko ototo zakka jawdi makko ni jedati qaiman ay fi al-layl wa sa'ima ay fi an-nahar sifari min ba'do wa sifaqor qaiman fi al-layl wan nas niyam wa sa'iman fi an-nahar wan nas muftirun.
Jenai barran biwalidayhi man jamalto muskila molana hande fi haqqi min babira enso egeta den muskila motawata faydi hande no jeya e ko yirbini galleji boyi haysi ɗuuɗi yeɗɗuɗi no woodi haysi tawi ɓiɓɓe jalba ɓannduɓe no woodi haysi otoje endeje no woodi wona taway moodi ka baabaji on haani wonande ɓiɓɓe on ɗon e ka ɓiɓɓe on haani wonande baabaji on ɗon no waɗita haayu barran biwalidayhi annahu taqi sappo wasilan li arhamihi dawa ko o jokkuɗo en ɗan makko sappo e goo muhsinan lil masakini wal yatama wal aramili wal jiran no kadi ko metti fi hana ko moƴƴotoɗo kadi e miskinaɓe e alyatimaɓe e sonnaɓe ɓe moodiɓe mum mayatti ɗum aslu armala ko mi wiya enen ko keeñol kono komo moodi mum mayatti ɗum e kawtal ɗon sappo e ɗiɗi rahiman biduafa tawa ko yurmeteɗo lowɗo piiji nan waɗa goɗɗo lo'e angal gandal ko lo'e angal jawdi ko lo'e angal mani fewjugol ko lo'e tawta noon kadi lo'ere ɓanndu ɗum naam sappo e tati muhibban li ahlihi wa watani tawa sappo e ɗiɗi e sappo e tati tawa ko o yiɗɗo yani yimɓe makko ɓe e hoɗo makko ngon buy noon sikkay ɗo yiɗugol yimɓe muɗum ɓen o kala kaɓe ɓe haaji ɓe ɗum no jeeya e mumboy kono yiɗugol yimɓe mum ɓen o woolangolɓe goonga woolnaɓana ɓe riin nenaɗo maki addinu nasiha ila liman ya rasulallah qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati lmuslimina wa ammatihim ala yiɗugol ɗo yimɓe mum ɓuri haalangolɓe goonga ko nafata ɓe amma muamalaji aduna ɗo fof ko ɗo accete naam yiɗugol hoɗo mum kadi ko wallugol diina kan no ɓeɗo udditiri ni yewtere nde ala sa woni e hoɗo ka hoɗo ma tawa ñande mayɗa ɓe wiya e honɗum marra rajulu wa hada atharu gorko on feƴƴi ko neño battemɓe ƴetta misalu sabu shir rahmatullahi alayhi en andi ɓeɗo ko artiɓe sintude duɗal qur'ana ka hunde te ndi leydi men ɗo ɓuyi ko sikkata ko 36 wallahi ko linsa si ɓe wi ɗon ɓe ari 36 si ɓe wi ɗon ɓe seeni laaɓota ɓeɗo naaka galleji ya jalbuɗi wonaaka tumbo ko ɗoori dari noon ko sera ɓe yaada waɗi ko faalaɓe yani yuriduna ni yo rabbu jiilan qur'an kono ɓe faalano ko neɓugol hirde alqur'ana noon heƴataka sonko woni alqur'ana heƴataka kuuruji kuñotoɗo alqur'ana o pottoto ka kuuruji suɓɓi o pottoto ka kuuran jalbi waɗi noon qur'ana kañum ko be kurkoɗa ha yimɓe jeeya e adiɓe wadde qiyamul layli haɗa yeɓata ɓeɗo minen komi yimoroɓi en 90 tawno waɗi itikaf ɓen hansi ɗon e juulirde tawi woɓɓe iway ha miyel ara ɗon no woɓɓe ndiri tawi on tuma haywoto ara koya bako feccere seppa feccere rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a fewdu ɗo ni haray woɗɗaka ɓe juulete e alansara on sa maske tirki
entolo Allah yumammidahu fi fasihi jinani. Pero hande kala waktu dara Al-Quran man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hari kita mari yang kita rajulan idza marra wa ja'u ba'dahu yaquluna marra ar-rajulu wa hadha al-athar wa nuqarqu sio fetti wa peyu kiribao tena gorko fetti kono ina batte makko ndo na yidu gono do mungo wani gol batte ka hodo mundo ono darbe ko ono darbe ko yidu darbe ko dara Al-Quran mundo ne dia yidu gol hodo mo wadi onafore ya de tenda sapoi e joyi la yadrimu ahara otonya wala yaqdiru ohadata wala yaghish wajidde tako bonye ko mokni wala yahtau ohadata udan hai sapoi e jetati wala yartakibul fawahish rawatan pankariin wa ala ra'siha jarimatu zina wa qala dhalika qawlu al-fuhsh hai wadu zina nawiye fahisha wulgol kongol wano yennugol andi al-haya'u min al-iman la yatakhalla ahadun an al-akhar her saka me gomtinangal عندي الحياة والإيمان قرنا لا يتخلى أحد عن الآخر سيجوا أولي أفعلا وهي ستا هودا تعالى وهي ستا جبني عنده علي أنهم إما فاتح الإيمان بالكلية أو ناقص الإيمان سبوي جينا ما نوغي ولا يختلف سوءا وفقدت أي لا يكتسب سوءا فقدت أكفريتكم بني نوغي يقول يراقب الله في تعالى في كل حين وآن هري يوم عندي Mara yumaini Allah, aina Allah fi kawuje fago la yumaini kiri Allah. Yongeli en hauti tuno sifaji idi biden qa'iman wa qa'iman. Tare sitawi yang tidak qa'iman wa sifat. Qa'iman wa sifatun ukhra. Harai jadi lomboto entau dinido inogai bongara inogai ini do sifat inogai ini harai net dojul do si oi harana ende pido sifat dari kido fak ino mofti ama harai odo timmo do kulora mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نرى اللهم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كل الله نقول لك وانت هذا الكلام يسلو عليه هنا يقول أن الذي سكادك هنا غريب ليهم بكاديت يعني أيوة شاب أو شباب مستقبلون في سنهم ليهم بفوجي منا موسى هذا هيك له هاي نوادي تباي إنه جودي نحبي ولو محمد نحن نالي بكرة كفرت بينك يعني اختياره هذا هو نقول جو كاينو الشيطان اللي تجي
darsuji pun iyo janginta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Harai pari pun kettim janganian do Al-Quran. Harai din andi ina ande o fefindi o eɓɓindi koko o jangiɗo jokkintina bone o moƴƴere nden monta bone o ko noon jiɗɗinora e yimɓe ɓen jikku moƴƴo. Wa kataba rajulun ila Abdillah ibn Zubair maw'idatan faqala windu nokot kepada Abdullah bin Zubair faqala inna li ahli taqwa alamatin yurafuna biha wa ya'rifunaha min anfusihim. Olo windu no kampo gorko maju dengan saya untuk menggendong ini oke kasih saya mau bunyi sesuatu sabar dapat awas nanti ada waktu mukhtar ini lebih mau jangan minyak. Naam, umin dibuat orang Abdullah misalnya. Gorko ibnu Nufayl Abdullah bin Zubair mau'idha. Uli inna li ahli taqwa alamatin yurafuna biha. Amru woda min gulo bi Allah kemandi. Bi'andire wa ya'rifunaha min anfusihim. Kambe kadi bi'andira intum mandi di hore man sabara ala al-bala umuni hore jarrabu on. ورضي بالقضاء ويلا نياور الله وشكر النعمة ويتي نعمة الله ويتي الله إدو نعمة. دكتور محمد بن بري حفظه الله وراء تفردتي لو هوي تماكي وينا نعمة ويتي ويتي الله إدو نعمة والشكر الله على النعمة. ولذلك mau keben kopewar ko meganism pe kadi mola na pe kadi na tunne wisi pe jokidin bui jogaki din kasiri tu golpie si jidina ta ko dumari bari kanu juti na demba me hore baru ulama fa'lam annahu imma lam yani yumaris bi talabi al-ilm وهذا يسجل لذلك أقوى جندا ما كنا يبدي ويدي مقرنا السوء. إن الإسلام يحثنا على إقامة العلاقات والمعاملات على التقوى. إسلام نريد بنا أن يدخل يعني يوم ديردين يقول ديردين هو ديردين يدخل الله لأنها في نجمتين كل الأمر أساس الأعمال وبها تصلح الأحوال. كل الأمر وكان يوني نورودي ما بيسماسي من بولدي ورغلانا نمبر وسبب كل الأمر تصلح الأحوال العادي مؤمنين. فالزوج مطالب بتحقيق التقوى في معاملته لزوجته. Gorko ma modi bom ko daɗɗiraɗo haqiqigol kulol Allah ngol e gollondirgol makko e sonnajo makko. Ida amsaka bima'ruf, si o jogitotomo no moƴƴi. Wa in sarraha bi ihsanin, si o hakkita e waccitira no moƴƴire. Qala Allahu ta'ala fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ma jogitoto no moƴƴi ma hakkitira no moƴƴi. وعن الحسن سبيل عملي كبير بقتل حسن البصري أتاه رجل فقال غرفة أرمن. هؤلاء المتقدمون كانوا يستشيرون العلماء حتى في تزويج بناتهم. إيه له
no karamo ko en ene singol giga makke ben habla ko istiwai ko atti dewgam ba ana zawadi do akay joni kono problema yana yo dani asida wado ina la nota sa pa kanjale no ma ko ma sa ko mari ma sa pa ma so ara ito ngawadi dal bulbat ni bi ra'sa tuti ajunnati ko law di sino to na dali naam gorko ko anno kam Hasan al-Basri faqala wa inna li bintan uhibbuha min demi do mari ito jiwo min do yidu mari do ko aada uri yewde bata baba do jiwo be puri fay ko wa bil af nene kon kadi no yidi saka pai ko goro ko puri jiwo be la adini me andamo ko hono harai ko wadi sita mari yuma sana ko ko tafi de kabengure wo bayaren to yon basna ko ay ko yuma ata ko do bri ko jasi ko faqad khatabaha ghayru wahid gumbi jami'u ko hina got faman tushiru ala hada fa huwa mahallu shahid fi kalami faman tushiru alayya an zawjahu ya tabi ko mo inalani ko hongo am Hasanul Basri sappa ni nani yomi lesi modi wa yante mo ya na do ana yante ba ko ya ko yante ba ya ko ma mentawaka to harai peina renda won pero mandar won amen mandar won angola mandar de min do awa on nete agiri mbami agiri dal didi ma min jogi do kurungal hejjidude wo e wadiruje de naam kono jente gando woni zawwijha rajulan yattaqillah kono sudi mawduo zawwijha rajulan yattaqillah resinji wa ma'um gorko rajulan mari ko siratan naki yattaqillah ala hulai al hima hulal fa innahu umru wa la murisinda bi kama natai ko kulo alla ko hulo wa in ahabba akrama sio yiki wa mao otetinai wa in abghadaha lannahu taqi lam yadlimha hiya mushkila sitari alimo watonya tao ene nande to odua di do fai di memetti fi fai di sapala ku birtu de ora ma ko do ko ronto ko pegam ai era do mai katti basi aya agara mulo tudajama anda tasibu wakata tuzaki asifu to musiba timo wia o de ko saka ta mo me won to pai kun ken do pai kun ye aya kaya ko bandi na itu kamu jangan jangan o no ya pasti diku kombodo nyando hati dewo jiwo nyande wona e wujjo jiwo wona e wujjo o wona mo wata defu o wona ago o wona lukudo hundu o wona mo wata wukude o wona bon o yenno o wona bon te nyande muwasafat sayya sifete ore jiwo yannahu laysa bi jende mo inna habba adrama وإن أبغضها تؤني وكذب لم يظلمها تكون الناس يندق وإليو على يريد لا ننبر وبالتقوى يطمئن المؤمن على ذريته وصف كل الألم قم بلهم كان من ديك التاجو ذرية مهم ويحفظ لهم مستقبلهم ورأينا نحن أرضا قال تعالى فلقنا نقص ayatnya kepada nah insyaallah Allah harai insyaallah يوم الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا harai ما يتعادلوا إن شاء الله kemarin 12 menit makin menit dan hari ini نصف الصفحة الجديدة إن شاء الله يموضوعهم بسم الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا نافي محاضرات في الوقت إن شاء الله جونا وقت إن شاء الله
ɓe montewɓe maaki woni ɓe ɗon ɓe woni aray ɗe juulɓe ɓe jottani inchallah ɓe sappo julde aray ɓe ƴemte mawɗu ɗum awa aray